Hello Muntinaum kanamite ho zosi na bon chawin ni khupa tu ni kho lamul ni sim som lagi na ding in jong thu su ho sim do kitau hiti Kangpopi district sunga kangchup chiru khomi marangil chiru kiti khat achi sa July ni sim som langa ni kho chun arambai tingol hidinga gin mohon athadovin Hijithu hi United Naga Council UNC le Committee on Coordinating Committee on Manipur Integrity Kuki in Naga Customary Law dungzuin asay chamtawi UNC le Kuki in Meithal Choi mi phalo hon Melsita MS Marangil Chiru athano adem dano joint statement khara apong dovi Mihim son ngai na lowa kithana hin mizo se lungthim asukhain hin kho mantam ta khat akichanjin nu mosa na jong akipong do 18 UNC le Kuki joint statement chun asay nahi Marangil chiru kithana thu hi Kuki in amo po na akilain akiphatlam no apong do vi Athipa in sumi te lunghem pi na phong do in hijithu seicham ahin dinga pan la pi ding ahi dano jong apong do nahi Wangse na to pa le ain sumi ten thu di a thu tan na amuna dingon akitin pi zingitin UNC le Kuki joint statement chun asay nahi Chule mi that ho mat do ahia thu tan na di om thei na dinga thu nei vai hom ho ano ahi dan jong joint press statement na ata long winahi hije thu hi UNC le Kuki in Naga chondan dungzuya asei chamu hi ta dan jong ata long nahi hije a hi za te ni ka thu aso sanglo na dinga koimazo asang ki tu dingin nge na aneo nahi za lenam ka acham na le mon na om jing thei na dinga pan la dingin UNC le Kuki nge na aneo nahi Alangkhana Kuki in pi in marangil chiru ki thana na sata indem na anei nahi Kim General Secretary khai khau gangte mina kisu press release ka in marangil chiru ki thama sanga athan ho khuna aum pe na akisu gan theina le Kuki zo cha te thu pele dichu informer a panja rupees sangsom ni mudana namphua ki seisa na video viral ahi dan atalangi nahi Marangil chiru hi kangchup langa Kuki le Naga khangtha ho kilai khom na lin pen kangchup tribal youth organization lamkai lu a hin bana theologian le Christian sa khu gut mi a hin tua Kuki zo cha te le meitei te ka buina to imacha ki ma na nei lo a hi tin kim thu phon chun asei na hi Arambai tingol hon marangil chunga ngo na abol ho hi bulle balbe athil se bolu khu na dinga ngo na ane o hi tin jong asei na hi Arambai tingol hon thinghlang mi zat neo ho chunga engsit abolu hi akhat veina a hipoi ningkum September nisim somni lugup ni khuin jong sirto thang kom 41 years defense service kom atong lai lifa ahung pena achen na infar arunga meitei terrorist on anathaw a hi tin ata langin a hi Chule July nisim som langa sang ni le som ne thum ni khuin jong kum som nga langa upa lungthim buling lo lusi maring ki ti kha jong meitei terrorist on anathato vi ati Christian khat le thinglang mi hin dola kangchup chiru khobo hilo alhanga thinglang mi ho to kingai lu te na kyumi ama hon tu chungala pan pi tum anei lo hi akizain a hi na uzong akiza pi tin kim tu phun chun asei na hi Director General Assam Rifle DGR Lieutenant General Pradeep Chandra Nirle Major General Ravrut Singh Inspector General Assam Rifle Sawin Manipur Governor Anusuya Uike Rajbhavan Muna Akimu Pilhanin Gamsunga Security Dinmun Anasei Khomuvi Rajbhavan Akun Press List Kimu Kharin Asaidanin Jania Assam Rifle Officer Tenile Governor Akimutu achun ningkum meya pat Manipur buina to kimena AR ho mundina deploy ki bol ahidan AR officer tenin governor asai pilhani iti phana itabong din mun ahung lun jong le kimai tu pi dinga Assam Rifle ho ki gu dan jong governor asai pilhani Lieutenant General PC Nira dinga tu chung Manipur ahung vil hi DGAR ahi sunga achaina hitai ama hi July nisim somthum la khalle retire dinga hitai Lieutenant General PC Nir Khela DGR koi hiding hamti jong het a henai poi Thudang khana Govind Prasad Uniyar Commandant 109 Battalion CRPF in Janhin Governor P Rajbhavana Akimu P 109 Battalion CRPF hi Rajbhavana Governor Security a umahiuvi Govind Prasad Uniyar hi CO Church Alazawa Governor Akimu P masa pen na hi Chule P Bilas Singh Director JN Manipur Dance Academy JNMDA in Governor Anusuya Uike Akimu Pin Academy to kimena isu chum asei khomlani
Achi sa July nisim som lagup sang ni le som nearly ni ho chun Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation le Susila Foundation for Agriculture and Rural Development noya Churuchanpur Farmer Producer Company Zosi Kigom Homin 1 day promotional share Silman Hospital Maya Anabol in a he. Hijini ho chun an chelo hing kizu ho chu bazar sanga ki man join anazu uvinahi. Chule hijini huwa kizu ho chu ahile kolbu chang mai leng thei mai chule an chelo hing adang dang zong pham anazawinahi. Ga he theiding khat chu hijini huwa thil kizu ho hi Churuchanpur hop sunga ade a lo lo mi ho ko na lo su ga ngan ahin organic ngan ahi dan jong ata langowinahi. Hichi promotional share ki bol ni ho hin heiz dongal editor EimiTimes le NABARD lama ko ninjong vilna aga neuvinahi. Promotional share ki man na buina umlo hila lolhing ta aki chai theisi in organizer hon promotional share a hung zau zo se le sponsor hin bor NERAMSC le SFARD chunga ki pathu sangte na phonguvi. Darun Kumar DC Churuchanpur ATC SDO le KKL Zen Headquarter akun lamkai hon khupi sunga relief camp ho visit bol na achi zom piun hito kilhona zanhia relief camp visited a bol ho ahile ke mongjang relief camp molnum KCC M Songil ECR relief camp Vazing relief camp Silmer relief camp CBC relief camp Bizang ECR relief camp Tuibong ECR relief camp le Tuibong community ho relief camp ho ahi. Relief camp a umi pi hon nitin ke mancha na dinga angai chan ho hi government langa kun pan pi thei chana pan pi na pi ding chule damlo ve si ho jong district CMO to ki za to pan pi na hin pi ding a hi dan jong asei tin tulut chun asei. Manipur University noya government le government aided college ho simlai ho 75% attendance hinglo ho exam pithei lo ding a hi dan Higher and Technical Education Department Office memorandum kharin asei nahi. Manipur University Admission and Examination Regulation for 4-year undergraduate program in Science, Arts, Commerce and other stream 2022 dungzuya simlai 75% attendance hinghobo semester exam to thading a hitin November 16 sang nile somnirani nya Manipur University Committee for Preparation of Examination Regulation for 4-year degree course under NEP sang nile somnin thulu na asim val hanale seikhom na zanin college principal pheb zawnein aumi Jani meeting at Manipur University in Thulu na simlai 75% attendance hinglo ho exam form fill up halpi hiloding ati hi strict ta chipi hidinga phatsa hitin Commissioner Higher and Technical Education Hez Gyan Prakashin OM khat asu chun asei nahi chule attendance 75% hinglo ho college principal hon scholarship form recommend ahilo le approve abol pi loading ahi College principal hon zilkung ho attendance zong phata avet suidingo MU in a sim academic calendar phata zuiding ahi zilkung ho attendance ki su lo chule academic calendar ki zuilo ho Director University and Higher Education Manipur head sading ahi chule college simlai ho la mo pu na responsibility phat a chon tichu punctuality le kitana integrity a theina dingin nisia assembly minute somlanga pa somni sung dinga hitai assembly part timing hi college hon simlai atam jaw theina dinga am holem changdana akigu dingo hi principal hon hechi assembly part hi chapang hole zilkung ho til khona aphachom pena aman go dingo hi assembly sunga national anthem state song chule activity dangdang Thought of the day ho Paul Pidinga principal ho til ho ahi Hichi office memorandum aki sei ho ve suidinga director UN HR education in committee khat asim dinga hi tin jania OM chun asei nahi Jani jingka mata ki kapto na khara Assam Police hon Marpipur Convention Democratic HPCD care thum ana kapli uvi ki kapto nahi Assam le Mizoram Boldara Kasar district sunga anasu ahi Assam CM Hemanta Biswa Sharma in Jania social media post abolna Jani jingka mata operation khat abolna Assam Police hon Assam le Manipula kon mar militant thum anathaduve ati Police ho sei danin marthing noimi thum ho hi ki kapto na athi a hiuve hijithil so masang hin
Dalai Ganga Nagar Kasara militant thum mancha to matha hiwi akiman mi thum ho chu police hon Buben Hill zona apui peruwa mulchunga anaki share militant dang hon ahin kamovin ke kap to na anum pe ahi pungka khat tabong aki kap to zawun marthing noi thumin thina atu 18 police hon asayuwi athila khat hi manipur mi ahin adang te ni hi kasar mi ahil hone 18 police hon asayuwi ke kap to na police thumjong amasangowin agari uzong akap tal de uvi More police OC Salahuddin Makai Nanoya 5th Assam Rifle ho zaunan biometric team to govazang khole akim vela khosumi khulchil na aneyo nahi Jani kho jingka lam niden 9:30 vel chun more to kinai cha Indo Myanmar boulder koma govazang khosung le akim vela kho hoa More police OC Salahuddin Makai ne in army le biometric team zaunan khosungmi ho khulchil na anachil ha apyo nahi Hichia bolo na penu chu hile achisa July nisim som langa sang ni le som ne li ni khuwa Moria additional SP Rialam kaina govazang khule akim vel hoa combing operation anane nawa Hultu nane lo hila bolma refugee mi som goval au media anata dozia jani khuwa biometric team to khulchil na agane hidanin thulut kemuchun asei nahi Hichia khulchil na ane nawa hin Koimacha Burma refugee mi umlowa hidan photchil le mudo inanu minahi Alangkhat a seidingin khusungmi ho Aadhaar card neilo phasa khatwang anomovin ahin la amaho chu tu masanga biometric anaki kapchaiwa Aadhaar card amu nailo hidanin thulut ki muchun aseibe kirinahi tusu mi ho le khusungmi ho anaki zaman nawa khusungmi ho akuna thuki zadanin additional SP pa hi ahung ni khuchun koimacha media jong ahung zawpun Chunabana Aadhaar card neilo to photchu refugee ango na annei na bana hitia media zawna lowa ama macham ta na ato hi khusungmi hon phamo akisa thei nahi tu gale tu laita hitabong to gun khusunga ahung nei hi kalungo theilo na banova tu nung tu banting le avela ahin bol ki ta lo dingin tu su mi ho mangchan he sana ahin nei be kiruvinahi Manipur boy na to kimana thuzo the thanga khatlani kimunda na simdo the midang ho lungchang suna the hidana ngo na zin infrared district sunga hengang police station a KSO media and documentation in a ball thingkhole malcha KSO in headquarter president le secretary bana HS Benjamin Mate son of late HKUKITIMES Mate of Tingnopol sunga FIL zilurin auminahi Hichikes hi luang sangbo mamang lei kaya Salam Rajin Singin Complain athot lu dungzuya FIR zilura umahi. Amho chunga hengang police station in FIR number 47 close 05 sang nile som nileli hengang police station IPC pansain case aziluruvi. Complain ballpan ata do danin tu pena Manipur CM N Biren Singh to kumsom nivel akizui nungun Biren Singhin numei chunga chonwal na aneilam ahet lo bana. Hitobong chondan thang hoi ho aki kumngai lo ahi atin numei hodinga mi za ta ahi bana thing thang le phai cham numei hodinga program tampi bol pi zo ahi ati ahin la mei nisim thum sang ni le som e thumapat Kuki thing noi hon Manipur government in HCP war on drug reserve forest a ho eviction bol le illegal immigrant te daldo anaki bol de lozia Meitei milham ho chunga thagum so na ahin nei jiun Meitei le Kuki ki ka kilem lo na hung ping do ahi ati Manipur boy na akun be che na dingin Kuki thing noi ho nung thup danin kiloi khom na phawin CM asei siun gal achi be thei na dingin midang atil khojing ove ati mi pi deil han na ki bol do state government phulu ding tup na in KSO media and documentation in a ball thing khole malcha KSO in headquarter president le secretary bana HS Benjamin Mate son of late HKUKITIMES Mate of Tingnopol in thuzo athe thangun me nisim somnilani sang nile somnelia thing khole malcha issue 424 Komarjit flash trade issue being politicized by Biren Singh to cling on top post T caption zanga athuso hich newsletter CMN Biren Singh hi narcissistic Meitei chief minister hidana ngo in flash trade a kingpin Komarjit to CM pan ki job na anei dan le en birinin Kuki te tha chimi dinga pan la le khamtheya sum kol ve ho to ki jom hi dan in jong ango ve ati Jani Hua Kangchup Area Protection and Development Committee KAPDC kun son ni sil secretary to Min Elmun
Chairman mina press release ki mon aseina chun Mr. Marangil 45 son of ex-pastor Someng of Kangchup Chiru village Kangpokpi district Manipur lungsit na behela Arambai Tingol Hon July nisim som langa sang nile som ni li ni khwa anazep li naw chung thua dem na sang ta aphong vin hi Mr. Marangil hi theologian Christian di ta chule Kangchup Tribal Youth Organization Kuki to Naga Tribal Youth Organization Kangchup area a lam kai khat a hin tu lai gam sunga le tul to kisam kaina imacha nei lo a hi ati hinla Arambai Tingol Hon namphuin di lo ta Kuki zo informer a hi tia anuma da thu lowa anaki phun sa wa hi hichi hi Marangilin asu cha theina ding zo Arambai Tingol ho sei bong bong anazui a hi ati hicha video viral hungkil ha do achun amit ki tumpi a do na ho zo si chu hunama adon but sa wa hi akichi le jing in hi chu zo wa chu hunam ta na thali wa hi hitobonga mihim ki bol na dinga lom lo khoma ki soi sa hi idang tum a hi povin minority tribal ho lungthima tiza na tu lu ding le agamu nam phua la pi ding atu mu a hi akilang doi na hi Christian to tribal khat hi na thu dola Kangchup Chirumi te ho to kichamdela ana cheng khom wa hi thu zong ata langun hi Chirumi te ho abit na dingova tu ni chan ge a hi Kuki zo ho la kinunal khalo a hi dan zong a sei chinu na hi am ho to ki job man na hi golui lai lang pe a phajeng meitei schedule kas SC kiti ho to ana khosa khom a hi dan zong a sei na hi General Meitei Arambai Tingol ho zo in SC community Meitei ho hi ana su boi jing zo a hi ati Hete khat chu Meitei in kun somwal ho in tu ni chan ge ya Kangpokpi relief center mun ho a bita na lai a hiwin amo hi Kuki zo mi pi ho to khom a hiwi kum khal la kimwa galboi na zong le Kangpokpi relief kema Meitei ho hi tu ni chan ge ya abit na dingova ki phung do lowa ki koi a hi thu zong a seu na hi hichi hi adi a hi na phot chin na dingin Mr. L Nautun Singh a talo Linda Lorembam a hing changa achapa tong sing kumge to halha ana jipa zong tu ni chanin ain sumi te to live kemuna Kuki zo ho to khom na lai won hi Omani mosquitola ki bulu India mi khat zauna mi ko in thi na to Oman gam hop sunga Musket Ali bin Abi Talib Mosquit a Sid Muslim Asura kin gon chilaya chu loi kharin himle thal mangcha bulu na anei jiwin India mi khat zawnan mi ko ta in thina ato win hi thina to hola mi thum chu mi bulua pang ho loi a hiwin chule mi somnil ge jong a ki tong khawin hi amana Indian embassy in India mi khat thina chu phot chin na anei in chule lunghem pi na thu thot jong anei ngali na hi Nagalena Mitham ki thana chunga Supreme Court in Center hi nga het sa na bol December sang nile som nile chunga security force hon Nagaland oting wang humuna Mitham somlali akabli na chung thua Supreme Court of India in Center Sarkar hi nga haptani ka sunga don but na hin pe ding in het sa na ane na hi hiji thu hi Supreme Court hi nga thu independent investigation na dinga nge na akibola kun Supreme Court thu pi a hi Thailand ami gum hotel sunga thisa kimudo Thailand Bangkok khopi sunga famous hotel sunga room suthenga staff nu in room sunga mi gup thisa chu anamodo in police ho het sana anei nahi police ho seidan in am ho zo se hi chasunga poison kila khuma hi ding gin cha na aseyun Bangladesh quota reform chungchanga boina na sta so Bangladesh government job quota su to na dinga kiphinna boina sangta na so doina hi police le kiphinna nei ho ka kino to na sata na so doin simlai mi thumjaw nen mi gobin thina na tuin mi zakhatwar aketong khana hi boina hi Bangladesh gamsung montina alhun ta jin thimjil namun ho phat tiploin ake khalo na hi boina su thima theina dingi montina se pe so lu le goi nau mi na hi Hezbollah lamkai Nasrallah in Israel tel hu na ding kamamu yeti Hezbollah lamkai Hassan Nasrallah in Asura kingo na sun Israel te hi cancer net na to ate ka in chule tu Palestine te khanga su manga hung diwa hi tin amamu na thu phun mi pi hi nga chun ana phong doi na hi Politics lama het gil na nei mi hon Israel hi kumsom get wal daizo loading a hi atiwe tin Nasrallah chun a seibe Western intelligence ho dem na zong anein chule Israel te do dalding in zong kitip na anane na hi tu ni khuwa dinga thu su hin sim do thei ho hi chan chu hi tan ti na bon chawin ni khopha